Hashize iminsi itatu muri Kenya habaye amatora y'umukuru w'igihugu n'abandi bo mu nzego z'ubuyobozi. Kugeza uyu munsi amajwi aracyabarurwa. Ni mu gihe byari byitezwe ko uwatsinze amatora yagombaga gutangazwa ejo kuwa kane. Nubwo bimeze gutyo, abagomba gutangaza ibyavuye mu matora bafite iminsi 7 kuva umunsi w'itora. Gusa icyo abantu bibaza nuko byibuze hadatangazwa uzi imbere mu majwi amaze kubarurwa. Ibitangazamakuru nibyo biri kugerageza kwerekana aho ibintu bihagaze, ariko nabyo ntibivuga imibare yatuma umuntu amenya uzi imbere y'undi. Abakandida babiri bakunze kumvikana ko amajwi yabo yegeranye cyane ni Raila Odinga na William Ruto. Ibitangazamakuru bitandukanye byo mu gihugu biri kwerekana gusa amafishi y'itora yaturutse ku biro byegereye gato 47,000 by'aho abaturage batoreye. Aya mafishi yakakwiye kuba ariho imibare y'uko amajwi ari kubarurwa ihagaze, ibyo abaturage batangiye kuvuga ko ari ukubajijisha. Bamwe mu baturage batewe ubwoba nuko haba hari gucurwa imibare y'uburiganya ishobora gutuma haba imvururu nk'izabaye mu matora yo muri 2007 no muri 2017. Ku rundi ruhande, abandi bakabwira bagenzi babo ko bakwiye kwihangana bagategereza. Aba ni bamwe mu bategereje ikizava mu matora. We are waiting result to announce the deputy president William Ruto. Dutegereje ko batangaza ko vice perezida William Ruto yatsinze akaba perezida wa Kenya. Muri Kenya twizera ko ibintu bikorwa mu mahoro, ntabwo tuzigera turwanya uri wese. We don't believe in violence, we don't believe in such things. That is why we are all... Ntabwo twumva ko hari urugomo ruzavuka nyuma yaho. Niyo mpamvu buri wese avuga icyo yumva ashaka kuvuga. Yewe n'abakandida b'abaguverineri bakomoka mu bice bitandukanye barabyemera. Icyo dushaka ni amahoro, buri wese uri hano arashaka amahoro. Everybody who is here embraces peace. That is it. This is the first time that the IEBC, the Independent Electoral... Ubu ni bwo bwa mbere komisiyo ishinzwe amatora ikoze ibyo yagombaga kuba yarakoze kuva kera. Intambwe ya mbere muri nyinshi zagombaga guterwa ku buryo amatora anyura mu mucyo. Ikindi cyari kuba cyiza cyane nuko bari kujya bahita bohereza ibivuye mu ibarura ry'amajwi bagahita babyoherereza ibinyamakuru. Ni ngombwa ko amatora anyura mu mucyo. Kenya ifite amateka mu bijyanye n'amatora, buri gihe ibyavuyemo ntibivugwaho rumwe. Wibuke ko amatora yacu navuga ko ariyo abateguye neza cyane ku mugabane wose, ariko iyo batangaje ibyavuyemo biba ari ibibazo bikomeye. Twarabibonye muri 2007, twarabibonye muri 2013 na 2017, ariko turabona ko hari intambwe nini yatewe ishobora gutuma nta kintu cy'ubwiru kibaho mu bashinzwe gutangaza amajwi y'uwatsinze. Uko bikorwa mu mucyo niko igihugu gitekana, ni nabwo hagaragara demokarasi ndetse bigatanga amahoro. Johnny Carlson ukora mu kigo cy'igihugu gishinzwe ibikorwa bijyanye na demokarasi yavuze ko nubwo bwose ibintu byateguwe neza, ariko imbogamizi zidashobora kubura. The elections, however, were not without challenges, particularly concerns about last-minute changes. Ntabwo imbogamizi zabura mu matora, by'umwihariko impinduka zibaho ku munota wa nyuma, kuba habaho kudahuza imibare y'amajwi iva kuri buri biro by'itora, kutagira ubumenyi buhagije bwo gukoresha ibitabo by'itora n'utundi tunenge duto tuba tugomba kurebwa. And there were other smaller things out there that need to be looked at. Perezida ucyuye igihe Uhuru Kenyatta amaze kuyobora manda 2 yemerewe n'itegeko nshinga. Muri aya matora yagaragaye ashyigikiye Raila Odinga utaravugaga rumwe n'ubutegetsi bwe. Benshi bavuga ko yarakwiye gushyigikira William Ruto vice perezida we, ariko bafite ibyo batumvikanyeho nyuma y'amatora aheruka. Abashinzwe amatora muri Kenya bari gukurikiranira hafi ibiva mu majwi, birinda ko hari amakosa yakorwa nk'ayabaye ubushize, icyatumye urukiko rw'ikirenga ruyaburizamo agasubirwamo. Nubwo bikigoye kumenya uzatsinda amatora, ejo kuwa kane imibare yatangajwe n'ikinyamakuru cyigenga yerekanaga ko Raila Odinga azi imbere n'amajwi 51.9% mu gihe William Ruto yari afite 47.43%.
Ni mu gihe kandi ikindi kinyamakuru cyitwa Citizen nacyo cyigenga cyari cyatangaje ko Ruto ari uza imbere n'amajwi 49.75%, naho Odinga akagira 48.86%. Hagati ya Odinga na Ruto, ugomba kwemezwa ko abaye perezida wa Kenya agomba kuba afite amajwi 50% ukongeraho rimwe. Kugeza ubu byemezwa ko amatora yagenze neza, ariko ibi ntibyibagiza ko ibibazo bikunze kuvuka muri Kenya nyuma y'uko amajwi amaze gutangazwa, aho abantu biroha mu mihanda mu myigaragambyo ivanze no kurwana. Mu matora yo muri 2007 abarenga 200 barapfuye nyuma yo gutangaza uwatsinze amatora, naho muri 2017 ijana baba ari bo batangazwa ko bapfuye mu mvururu zakurikiye amatora. Umwanditsi w'ibitabo akaba n'umusesenguzi mu bya politiki Nanjala Nyabola yavuze ko kuba amatora yarangira hatabayeho urugomo bidakwiye gufatwa nk'ihame risobanura intsinzi. Tim Harris Shimwe, Ijwi ry'Amerika.